Kolkata a cancer natna wanga damloen kollai mek COVID-19 kai mu chuazi nga pakhat zok vaireng te khosa chu nizana khan thia ama hi kumsom sari mi velane arwang hi Mizorama hon theina turin malak ni ma se COVID-19 awanga famte ruang song bol dan tura hian in kai hruaina le dan zom tur kher tak mai chu central sarkarin asiam awangin hopui thei abe seom lo hle COVID-19 positive te ruang hi troi theilawa siam phal ani lo wangin thlona le ambulance manga phur ho thei ani lova West Bengal sarkarin mundanga phur son arem ti lo bok nen Mizoram ron ho pui lovin West Bengal lama anin vuiliam mai angai don ninalangane voina death certificate lain health department lama thelu nenga health department in Kolkata municipal chu arwang buai pui tur hian arwat chhong vele donane Meni khata khan Amri Hospitala Mizo Cancer Survey and Kolzinga Patni chuan Sripui hi van duai thak takin an kai ti mu chuania damdoina dalu ngal nin Salt Lake Mizoram Hausa mi som pariat tepo hemizan hian quarantine center dalu ngalane hethu buat sai thleng mei nilizing kara West Bengal hian mi zakwa somruk pathumin Sripuyan kai ti mu chua to ania mi somthum panga an thitoa India rama chuan hrikai an mu chua za tatanga chuta thi tamna ber state te zinga mi pakhat tania kai ro chu mi hring tamdan ngai toin an la tamlem lo nina langane West Bengal bi ka Sripui ludan le an lo do vedan hi hanbi chiang tathuwa kila me ni som pasaria khan ramdang atanga ron ho pakhat chuan hria kai tian mu chuaka atuka state home department a thok fapa ani ti te an hre chuak ta zel boka akayan mu chuak masak ber hi march ni som panga khan aron ho to a anu chu hemi hnuwa hian pi sa te lakain an state a sarkar ho tu thren khat te nen po anin mu nge nge ne afapala hian testing center atlo ma in mola alova bazar bok kaniome a hotira achung tenen khung shan anni lo chuan soisel a hlo viau bokane march ni somni pathuma khan damdam borvela cheng pakhat chu Hripuya wangin athia an state a thi anne masak ber ania sarkarin COVID-19 chungchang bulletin ati chuathina hemi hi anjiak langtel mi lova sarkarin hria dodan hian ngai ati thalo viau bokane Mamata Banerjee le a ho te hian mai ro chu an la thaviau thung Shrikaya nei masak ber le thi an nei masakin kara hian sarkar chuan hria tirna le in khuwa khirna ati chuak ngal nuala March ni somni pathuma khan in khar khipna apuang boka India rampum main ni khatin an ma a khautaka ken konin quarantine center tepo atam theyang ber an bun tel bokane heti chung hian sarkar nen hrido konga anin tai zeu zeu thung West Bengal hi endikna kalpui tamlova puania state sarkarin a endikna tur indai kan nei love antilain apechuak tu NICED chuan indai lo na omlo antive thungane endikna hi April tha khan anei tlem ber pol ania mi makta duai za somriat pathum vela mi sing khat sang rukle zanga vel chi anendika India state lianjinga chuan endikna hi akalpui tlem ber ane Central Sarkarin hridona enpui tura Interministerial Central Team ni atir lodon sondan chungchanga West Bengal Sarkar chuan Central chu politics khelna rem changa manga apua State Beron Mielova Ron Kalnin Chief Secretary chuan asoi boka an buai khop mai Union Home Secretary Lekha Andon Nuwa chau Central le State Sarkar in muthiam lo na hi are thei chau hani kha ICMT sian West Bengal in hridona an kalpui dante damdoina ventilator in dailona le quarantine center tlabal takmaite endingna result chua kharte ba ka PPE an mante chu athat lo thu an soi chuaka state sarkar nen anin bakai le viau bokane TNVA chinchia tu turpo sarkar hian abuai pui tu turbi karwata media lamin hria wanga thi an puntir lain anero hi chuan antipung hlei theilo thungane April ni sari thleng khan media le sarkarin thi an puanza chu a in nang lova
Sarkar hian natna dang langtel te chu hripuya wanga thia hian achin chia meulova natna dang nei tela thi hi April thatop thleng khan mi somsari pahni anoma hripuya wanga thi anchin chia ain antam dai jok tinane Shripui Lengkara hian in kharkhipna chu hantha zalen deute anei thul damdoi lama thokjinga hrikai anpung zel boka PPE in dailona anasain hei hi medical college le hospitala anbuaina ber ani ngengheya heng borvel awang hian hrikai hi ma anlak ma ain anga ta jok nina langane Tisual pakhat an nei lian tak mai chu April kar topa khan kumsom saria upa chu Kolkata a Sarkar damdoi in atangin chuatir hania Shripui kai a hrik an mu tolowanga chuatir niin atuka roninat mit thale turin hantia damdoina thokte chuan ala positive tipal thila anlo chua pal ninan soya hetiang borvela hian film khurtok lo wanga ti sual an nei remruma rin tepo animek bokane kai an nei tlem chan po hi inen dikna an nei tlem wang ni turanga in chu thi an nga dan hian ati chianga thi po hi dungat se chu hei a hian an langa donani tin West Bengal malak na du khoplo tu te chuan an soi selane heti la hian kan thenom mai Tripura lama po Shripui kai anpung khop mai Sarkarin hrikai kan nei tolove tia a in puan atanga kar khatnuwa pathiania khan mi som pahningot mai chu hrikai mu chua an nei beleta a Border Security Force Bangladesh nena anin rina kilometer zariat somnga paruk veng tu te zi ngami ania hrikai hi avain mi som paruk komin mi pahni andam toa mi som pali te chu enkolme kanne inrini khan BSF mi bok mi som pahni te chu COVID-19 an kai ti mu chuania an vai hian Dalai districta Ambassa a in khwarte hania inrinia mi pahni an mu chuanua khan akai thei tur mi somruk paria te chu endiklenia mi som pahnin an kai tian mu chuakta a aron hon tu pahni te hi Assam lammi ni in pakhat jok hi March ni som pakhata khan Tripura hian akir to a anuam samlo ni in BSF senior officer pakhat chuan asoyane Rampuma in Kharkhipna poseina lockdown voi thumna chu voina tangin kalpui tran hanita a India ram chu kantarlan tongin zone pathum asen serthum rongle ahringa te thliarania Mizoram chu zone hringa danin dulzoka in Kharkhipna kalpui dan turchu state level task force lamin anduang feltoa nisom pasari thleng kan kaldan tura state le international boundaries te chu kharle ven chhun zom tur ania luka renga screening center po kalpui chhun zom tur ani bokane lockdown 3.0 a an phaltak te chu social distancing kalpui chunga natho ania mi ruai chi chuan ramchunga omsa chau an ruai turane Mizoram chunga khwaljin phurle khochunga lirthei tlan te po phalnin hei hi ot event systema kalpui turania lirthei number kopkim lo te chu ani kar thakin anin tlan chok thin dona passenger an phur thei zat ve an phur tur ani thungane nitin mamo bungrua po state po na tangin phalna la kher ngai lova phur phalania Empas declaration thelwero chu angai thunga Mizoram chunga bungro phurle thiarte dorin hon chok te po phalnin dorbi ka hian dorin dota omte chu a in chok zelin anin hong thin dona he hian mi hringle ran damdoi dorte clinic te a huam lovanga damdoi dorti lo chu tlaidar nga a kharvek tur ani bokane task force ruwa manain bazar siam phalania pi sakai po phalnin mi puini tin mamo na thok tu te chu anwain ankaldona Sarkar pi sadang te po hon hanianga group A le B officer te chu danpa ngain office kalvek turania group C le D staff te ro chu munthuma thena mun khatzelin anin kal chok donane Mizoram chungbi ka bungro thiarvel po phal hani to bokane phalna lak ngai te chu bungrodang state po na tanga lak lu te mi pui jin veiwana lir thei che tir tele mundanga tanga ron hote ania mundanga tanga ron hote hi khung ran tur niin district dang paltlang nga yani chuan
an hona tur district chu chol khomuang lovin an pan ngal wangwang tur ania a then chu state quarantine center a khung tur te ni lain medical board thuneina anga inlama khung ran theite po ani don bokane phallo zinga hian mole in tolen na hmun lo honte kholaya thil zorte in ti hlimna huai hot zirna in hon training na hmun le sa khuana thil kai hnoya pun khomte in nei in khom le mi thi vuina mi somni aya tam pun khomte khoi hmuna po mi panga aya tam pun khomte tlaidar sari le zingdar li inkara pona chuate khapania kumsamruk panga chin chung lamba ka taksa hrisel na lama har satna nei sa te naw paile naw pang kumsom hnuai lamte chu pon chua khap pania pon chuak tur hian mai tuam lo te po khap niin rampon lammi mi khwal nei te po arem chang lo bokane